Mukama simwe ndi Reverend Kato Martin ndiyo muri isa abwe mbabaza ruhanga oburisa bwa St Peter Kakoba umuseba deacon bwa Greater Mbarara Archdiaconry kandi obuleberezi ni Ankole Diocese. Ninsima Yesu munonga bakasheshaka abampurikize bumwena abari ha TV West mwena abakorasi ba Kristo mwena aho muri mwena abakiri eshaheji hari abakiri mu kitanda hari abajyo mu mamotoka ni mugenda muri mu safari zitari zimwe na zimwe aho muri hona ni mbeta mwerere hihi tugabane hamwe ikigambo cya Ruhanga. Nyenda ngo tugabane ikigambo cya Ruhanga haza cyo mu businge bwa kabiri ishura na 15 umushoro ngo kubanza tugumizemu icyo musinge bwa kabiri ishura ni 15 umushoro ngo kubanza nagira hati heading negirete asa n'abayuda okuragana na Mukama endagano. Asa n'abayuda okuragana na Mukama endagano. Erizoba abanywani banje abariyo ni bande abampurikize nyenda kubagambira ngo erizoba akasheshaka Ruhango watugire mbabaza kabusheshisa tushiye abahurire nayenda ngo turagane ndagano nawe ogo wikiza ngo oboriho okiryo hurire watugire mbabaza nayenda ngo nawe tugire ndagano yitwakora nawe omukasheshaka tindi kumanya nendagano ki eyi iyo rikwenda kuragana na Ruhanga erizoba ngo mwoyo wa Ruhanga yija ahari Azariya mwene Oded. Mwoyo wa Ruhanga erizoba yashumiro muriwe. Mwoyo wa Ruhanga ryaha ajyo muka yawe. Mwoyo wa Ruhanga yija yazari Azariya mwene Oded. Mwoyo wa Ruhanga ari hamwe niwe rizoba okukozesa no kurabya umuyora akore erizoba ryona yashohora kubugana Asa yamugirati iwe n'abayuda n'ababenjamini mumpurire Ruhanga ari hamwe nimwe mwaba muri hamwe nawe banywani banje Ruhanga ari hamwe nimwe mwaba muri hamwe nawe eshaheje ariho abarire baryo mu makagabandi barire ncwera barire nibazinira amakagabandi mwana nogera ngwiwe oriroko hato nibo ryo notaho makagawe nogera ngo Ruhanga nabari hamwe niwe ruyare Ruhanga ari hamwe niwe wabo ari hamwe nawe kumuri kumusherura ni mumzora konka kumuri kumusigaho nawe nabasigaho ebirebi nebiro banywani banje ebitushemereye kuba nsherura Mukama tumusherure nakiboneka tumusherure banywani banje tumutakire ahabukwa wareba hati ebinte biriyo nibiho nebintu bingi munonga abantu bariyo nibitana abantu bariyo nibiba bagenzi babo abantu bariyo nibiba bana babatahi babo babanywani babo nibabatwara nibabita Ruhanga tugire mbabazi konka hari habo abaze ngo nyowe ninza kubana Mukama hari habamwakire akataho magana gabo kandi aba bamwakire nibo ninenda kubagambira ngo owamwakire wena akahindurwa umwana wa Ruhanga nahabwe cyo banywani banje itwa bamwakire mureke tumuhamireho tumubere hakaramata naija kutusinguza abamwakire naija kuba hamwe nimwe ibiro byone by'amagaraganyu amushorongo gwa mushanje yagira ngo konkimwe abamwakire konkimwe abatugamba izina rye konkimwe abosiri ni bagendo mu muhanda gwe ngo konkimwe mugume nobwo abandi baragende bakaruga hari Ruhanga nyenda kugambira iwe yahangane muhamireho niho wagenzire omugarukire konkimwe mugume mutacweke mikono ahabwo kube mirimo yanyu ejyazimurirwa haleluya emirimo yanyu ejyazimurirwa
omurimo gwawe ogotura nokora ruhanga ajya kuzimura ibiro byona ajya kwereza ibihembo ureba nayijane ibihembo okuzimura omuntu wena ahabwe birunje biyamukorire ayine ibihembo nayija kuzimurira nayenda kuzimurira iwo yehire yo kumuhereza iwo yehire yo okore birunji iwo yehire yo kwetisomishoge iwo yehire yo kumwakira ayehire yo okuzimurira ngukonkimwe mugume mutacoyeke mikono ahabwo kuba imirimo yanyu ejazimurirwa nywani wanje mpurikize nyenda kugarura amamani ngo humure nubwo rabo rya hatitando yo mwirwariro ohumure nubwo rabo riyo yo muhanda obundi oshobirwe toyine cyo gukora obundi toyino murimo nyenda kugambira humura nimwe bine mirimo nyenda kubagambira mukore namani work hard omurimo guruhanga kukorire akwire ibintu embabazi ruhanga kugirire nyenda kugambira humura omurimo gwo rikora ruhanga nagumanya ebyo rikora ruhanga nabimanya imwe abayehire yo kumuhereza no kumugambaho ngukonkimwe emirimo yanyu ejazimurirwa twinogwe orije kutuzimurira twinogwe ori kutumanya twinogwe ori kureba twinogwe ori kututaho umutima twinogwe uri kutufaho kandi akaturwanirira nebyo mukama abampera umugisha katushabe twakusima twakwebaza mukama yebare kutukunda nkabana bawe mukama w'abakama no turabitu ry'abasisi konko birera hanga wetu obire mukuru obire byono muri byona nambwe niyo mukama obire byono muri byona ogumize muno utegeke mituma yitu ogumizemu ayi mukama no bahinitwe ahabo kwa mukama twa turi hamwe niwe ni uri hamwe nitwe nitwija kusingura utayira abana bawe izobera mukama osibe hamwe nabo utayirogo tine mwana umutambire utayirogo ayi mukama otine cyo kujwara otine cyo kurya mukama umuhereze cyo kurya umuhereze cyo kunywa umuhereze oburaro umushashurire roni ayi mukama umushashurire rent ahabo kwa mukama ntumangwe feza nezabu niwo byine kandi tweshenjere zizobera mukama Oijobe hamwe nitwe tukusime twebaze kuri Yesu mukama wetu.